Osofo maame no teriye omo dini tru ma bu ni tru mu nyina egu jase ma me tumi medidi matam eba jami so enni meyir hey mo dia mmahu yes wa ne ba na yesa sa wa chimi na ya pani kwase apani a wonnim nyansa wa no so wo sia pro wanum kankan mo pani ne na no kankan ebusia social media ne so aye gidigidi pa okopiem e wo TikTok dia enye bete na ni nyina ejina say there is an ongoing banter between Prophet Adom Kyei Duah and Ogyabofuor. The whole Christian Council. Christian Council. The whole Christian Council. Mo brantia sofochi. Nyenyo nye fi onyo bla no sofo se. Ombedi di matam anto me yere ho. Neba eba due nga isa. Ne yire acha kankan ne yire twa pro. Mo ko kanchira no. Mo ko kanchira no. Mo share video ne man kwa no. Mo share program man kwa ontantam. Amwa. This nonsense must stop. Sa banta we chuma menchi we ka we enyina ekoso no ebia no wahu video of say Ogyabofuor edidis Prophet Adom Kyei Duah atem anase wahu say Prophet Adom Kyei Duah anso buafu kakra e wo baabia enchiremu ni nyina na maboa no amede eba besomo aha let's talk GH rumors and any first timer wa pop into my video make sure say subscribe e dey amami na wa click notification bell no so say be ya any upload bi aba unsa betimi aka na wa share ama fofra be share na wa like any comment bi anso awo no make sure say obeja e comment section ho e dey amami na Prophet Adom Kyei Duah na sorry a tese ne mano ofro mu Philadelphians ene esisi ade ne mana koka e dey abeka no ne tintini ntietie mu nyina ne say Ogyabofuor say oda sorry ya ni picture circulate e wo TikTok se wo ai na wo no ka akosi se Philadelphians ni bi e na de ni pictures no circulate se wo no wawu enti na ene se Philadelphians no se enye omu o ene Prophet Adom Kyei Duah na ehuna amane wanye Philadelphians no mpo omo papa na mu Prophet Adom Kyei Duah ene wasoja de esi ne so achese edidi atem fitai enya asem ketewa ya pani kwase a wa jimi ontumofo wa ya boa ana mugu ne nase na mu jimi Bible masama da wono on ka bi nkyerem nti bempa market jimi ni kwase a wo sta wotim kwase a pani 2x4 store ana wotim kwase a enwan ponchen kraman bi de sam sha na ye Philadelphia ni ana me hu store bi si a true Philadelphia ona what apoda wa kasa me ka opa and net date 31st mo market to me na me ka kire wo me ma kire so wono so otine fie me se me nama apolice for soldier for bom ho ban just ma me ka kire ntime me ha me so I don't fear anybody that when I would no kan sa woni ban bo bia this time me about call boot for boot me na me ka kire wo I'm telling you we are one na meto na kwase asam na mudi me dey sam ye shia obi na mu so ye Philadelphia ni wo sha kwase da metimi a wogalaze nkofo abba sorry I don't care. I'm telling you, what the upper market to under Wabaka said, you are growing a midi. Me, and so me yo. Me organizing for Pokwase Kitapo, Pokwase, Shiakai. Me say, we want to go to the sorry damn this time. What the upper market to under was so bet me I saw the game I move from Ogyabofuor. Me the Nigeria style, Ababa Kromwasam will be a hobby. Now I'm obia Suabi na fe, Muchimi yellow, Mubajasa Muchimi yellow. And to call the bad life for solid them all. Me na me catch them all. Moi sans quoi si asam na mo sorry ana mudi. Abua munyimi ye nipa meti ase. Na me wuya. The reason was I said with me copper me yi baba to am say Ogyabofuor cause siampa ne betwa so rest in peace e betwa kwase asem say me ko wi akokọ na me hwiri wo na ye friend say light eche me abua like you upani na mudi na chi kro no obo organ na no ono wawu na me baba be wo this time ni mbeti ni papa yet you need don't go some obebu saw mosori amosim ton yesu boja bi esa yade akoshifo enkontompofo na brabafo akronfo awifo asefo
Mo krampa mo nko wi akokoma mo late kenchie mo ma mo wi kwasi asemo se na mudi emmoa se kamuni ane mo se no mo bobra te se na me ma bobra wi akammoa di we se kamonye na ebusia eye Ogyabofuor chese odi eye prophet Adom Kyei Duah atem ne de enim se nka ye man to man tinka one papa ne na enya wa mananso wa we ene ne yere nso prophet Adom Kyei Duah ne yere wadi na tema de ne private party nyina akeka ho bi kwasi ampafo asefo mo sopo maame wo kankan mo kan kira na mo nkyini nwale no mo sopo maame mo sopo peni ne wo pon ne yere ho pon mo nkona mo nkwachi wom mo sopo maame no tiediye omma dini trum abu ni trum nyina egu jase yesa se wa chimi na ya peni kwasi ampeni a wonnim nyansa wa no nso wo sia pro wanum kankan mo peni ne na num kankan abzana me kaso aka wo se wo comment bi abuja comment section ho e de amame na wa like na wa share so e de amame na chese bantay e di bi ateme ne Ogyabofuor ne wo kase ne asori ne ye fake na ye prophet Adom Kyei Duah ne se bi odi na tem de ne yiri de nyina keka ho na na ye papa na mu prophet Adom Kyei Duah ba bontin asisi ade ne bu afuyi a chese o kasa ne wo de ye Christian Council fo nyina hyemu a chese sisi ade papa no ne bu afuyi ankasa I am ready If a cralo, to spend even my last kobo me ma fite ina gbe sika fe ni omi for this matter. ya sanene he wo. Montieme. Ne bo ami twe. Asofo one say one was sika na monkota na chi. Osofo me ne mo yansha. Osofo ni nyeka ni sika fe ko. Ya fiance se ni ka. Baba kwen. Praise the Lord. Hallelujah. Na me pesa Philadelphia for nyina mo hu no ye ya hoden. Me ta oni Philadelphia bi fe. Nyana wo he wale. Na fe Kodi agbene. sa mo na be sum kabimbo mo mpa ma mo nsuro. Yes. Kedi ye agbele honjo mi po e. Ye ka segbe yi. Praise the Lord. Hallelujah. Said Body me Adom mi dromo. dia me be ye bia ni dia be si bia me di kan ka kira mo ansa ba. Noni kama fe ke noni baba fe mi chonye mi konye dani ba. Me se Ghana so for nyina nko tai sa branche na chi. Mi ke Ghana so fo fe. Ni ye nyina nhwe die be si. Kodi nya fi na ko bla nu ese. Kage si mi. Ni nye kwa noni baba. Praise the Lord. Hallelujah. Adumo. Adumarako. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Ebi di won sika Rolls Royce. Benko benka mesika yo Rolls Royce. Me de mesika ebo Philadelphia edine no ho ban. Yes. Meka mesika. Meka ba for Philadelphia. Beye he Accra. Philadelphia edi ye nyina tambom. Agai that upon all the paramount chiefs, the noblemen, prominent people, and people who are highly esteemed among us, everyone sits unconcerned for any individual to attack us and then insult all of us together. Why, beloved? Why should it continue and happen? David. No, it won't happen again. Beloved, I am saying no. This nonsense must stop. This nonsense must stop. Powerful. Yes. Powerful, dear. Powerful. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Philadelphia. Papa. Amen. 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 As I see you defend it. We have to defend. As I see you, We have to stand for our nation. praise the Lord. Hallelujah. And sorry for by falling now. When we have a hamba will be by one so.
Nada na yanya ye so entere. Even with those small Na churches. nyame sira ye bribia. Yes. Na ye ada. Even with the smaller churches, they would not sit down unconcerned for anyone to attack them. How much more we, the Philadelphian nation, that has been blessed by God with all manner of resources, yet we sit at the Praise the Lord. Hallelujah. individual to attack us. Wonderful. Beloved, I said this nonsense. nonsense. Yes. Must stop. Powerful. With immediate effect. Yes, Lord. Now, ebaya dana stop. So how can we stop this nonsense? Philadelphia for Beloved, mommy and sorry. let us arise. Arise, Philadelphians. And the prophet Adom Kyei Duah say si ade onu sika no chese weni bi kura obekwa akopedi atwema nso waye na adwen say baby biara obewura a wo ma omudi nanim eye fom ne na asoro se na asoro ne yoman ti mo amodi nanim ye fom ne de woni mu bedi ne nyonyo enti abusia eye ntokwa ya ekoso between eye prophet Adom Kyei Duah any Ogyabofuor ne chesanso I say we ase kasa obi a wone master se ade papa na kire ne bobran kasa se ade Ogyabofuor na police for nsa aso nim se ekua papa na me ya kire na se de ekoso e wo social media no chese se ade aye gidigidi aye butubutu pa medi mani ekoso e de akire ahwe baby asem we ebekwa akosi because eye prophet Adom Kyei Duah de wakase ene esebos etika no baby obenya free bia cause also wo men no enti woni obi biara wode wano betia no be di no nyonyo mede mani di akire any update bi afi ho ba mede baba besomo na meka wo say ye beto aba ne santi ehun behia se ye bebo ya somdwe hu ban mede ede na na akwa santo a makram